Kidkot ke KSU Delhi unit ini made da pentip ceki da gawi ke nas ko na Shillong wa doktor ke AIMS Delhi wa da em gawi ke kynthai Khasi ko na Shillong ko wan bo Khasi hospital da uwi ubru wa da man go ko ban so bha. Ke presiden ke KSU Delhi unit ke mar biang khong ber pentip ko wa kat kam da la yaklam ki wagi pelit bai kat kam ke report kani ke kynthai to ko man so bha wa imtip e bertut ko ne ba amchem ki bon ki kot islana ka. Angwa da tip dikena wa em wi utarang wa tip wi o uwa wan bo ka hospital wai to uwa na noida uwa ong wa ini wajaya ka to naida wa or ko tangwa msnyaw ye ngai naida wa gi krung ki jet utumpong to gura takajor wa gi man ki gura fracture ne liang mar biang di yo gole o yiklam lamba ka phone wa ka nos ko MDT ai por wan bo ye ni kan thai ai wa da pen kena ga wa da wan bo ka da wi rang yo ai ko kon mene ne nurse bade na Shillong hi but iwi doctor betrei hapo AIMS hospital but kena penting ba lawan bu iwi kena iba dena bade Khasi bade na Shillong but kila khot iwi cha hospital tu kumtahi mama na kalian juga stay lale di hospital anda la koi ham tu nakli ki doctor iwan matnu ki shubatai ba wan bu wishrang amte be penting juntai kena ro dan pla dan phone dan identification ye ting the lebih dikenaru ilong unconscious but in the situation juga kalau long critical bah dia hukum tahi nak kalian juga stay kali kena di kulit keberadaan nak coki hapo untuk hospital ni ni dipet ka MLC report but hapo ka report lah batai ki kulit ini one boy kena we should now one boy na Noida but I can report by or dia kumtahi dengan lapan ki medical report pe ki initial medical report ki doctor ka situation kamlong critical kam ikop depan show on bawal dan kalian tu pasal dengan show subah dan nadia ini kata ni nak ban batai bah ni nama mereka hapo report lah tu apa pelvic region jadi kala fracture ki ribs kala fracture ki kejat ini ki cemperak kejat baru kala fracture the multiple injuries gidan the long haba yang pemerintah tinggal batai insyu nagarian selesai ni dan hospital ni insyu yai up badi sudah dekat badi badi kemen ba syaidas ni mentai dalam aku observation aku critical care unit dan insyu kemen ba intip beliau nak keluar kenang ba ni tip ke ba jabat ni